Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela kubapostoli, imamapostoli, abafundisi bonke, omamafundisi bonke, abazalwane bonke, umshaya wogubhu, egameni likaJesu Kristu, uJesu Kristu inkosi. Bazalwane, ngiyacela ukuletha nabo ubufakazi. Kade ngihlezi lapha phansi, kodwa khona lento engiphushayo ukuthi angisikumi ngikusho. Ngizozama nje ukusheshisa. Bazalwane, ngike ngaba ngikhulumayo uMamfundlela, uMabuthelezi, kwaZondi, iNgwelezane, uJesu Kristu inkosi. Ngike ngaba nesimo bazalwane sokuthi sokuxakeka. Ngathi mase ngilayelile ngase ngithola ulwazi ngokuthi uma ikhona indlela ongayisebenzisa ukuze ungaphelelwa ugesi endlini. Bangitshela-ke bathi nekhona into ekuthiwa ubridge. So nami ngayithatha-ke le nto bazalwane bantwana nokuthi ngisho Eskom mayifika akakwazi ukuyibona ngoba ibonakala esigubhini futhi ugesi usuke uthenga kodwa usungawuthengi kakhulu. So ngayenza-ke bazalwane leyo nto leyo. Ngikwazi ngelinye ilanga ngisesekhaya lethu bazalwane ngezwa uMapostoli eshumayela ngentshontsho ugesi. Washumayela waze wayiphinda kabili le ntshumayelo. Lokhu iphinda njengoba ngicwale iculo nje lithi iphinde futhi ingene esibilini. Wayiphinda futhi yaze yangena esibilini kimi. Kanti ngangisele ukuthi angitshontshe ugesi ngoba ngiyawuthenga. Yangena esibilini yangidla bazalwane ngaze ngathatha isinqumo sokuthi angimtholele umuntu owangenzela lento ayisusa. Wafika-ke bazalwane noma aqale naye wathatha isikhathi sakhe lokuthi usunayo imali manje kwalento wayifaka ngoba uxakekile. Ngamtshela ngathi ngelinye ilanga ikhona into engiphushayo woza uzoyenza lento. Hhayi, wafika-ke wayenza-ke bazalwane. Kuseya kuhamba kwesikhathi bazalwane kwavele kwasha i-transformer ngasekhaya nangihlala ngakhona. Isishile kwafuneka ungene kwenziwe i-auditing-ke manje. Ungene Eskom, engene umuzi nomuzi abone ukuthi ngobani abangumthengi ugesi bese ebanqamulela intambo. Bafika-ke bazalwane, before bafike khona owayehamba nabo wasendaweni. Lo wasendaweni mayesho ukuthi mina sisi Mabuthelezi ngibatshelile lawa Eskom nje asikho isidingo sokuthi lapha ekhaya bezokwenza i-auditing ngoba wena ngiyakwazi uyakholwa angeke uze umntshontshe ugesi. Yabuhlungu inhliziyo yami bazalwane ngathi hawu esekhulume kanjena ngami wase ngiyakholwa uyazi ngize ngitshontshe ugesi. Ngambonga uNkulunkulu ukuthi yaphindwa futhi indaba ngitshontshe ugesi kwenzeka ukuthi ngingamhlambalazi uNkulunkulu ngoba ngalo sikhathi lesi babafika bathola ukuthi nami bese ngitshontshile wayezohlambalazeka uNkulunkulu engimkhonzayo ngoba bafike babona isigubhu sakho siklini mama. Kodwa sifuna ukubona-ke ukuthi awubrijile yini. Ngabona ukuthi bese bengizobanjwa ukuba angibanga ngozwa izwi angalenzi ngisikhohlisa. Ngathi mangilizwa uNkulunkulu wangisiza kwangipha inhliziyo yokuthi ngilenze. So-ke ngizombonga uNkulunkulu ukuthi ahlambalazanga igama likaJesu ngenxa yami. uJesu Kristu uyinkosi.